Kublai P Baro Shakatup Kuborjungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga sni kilong. Kot hajar ka VDP nong kasen ya uba aibor lang walang. Lengba ka IGGL yo building bathamai ka Umping Presbyterian School. Penshna yeng ka SACYM Zone 5 ya ka kong Meris Karmalki. Ban kum ka jaka jngo kai perthei pli menteri rangba ya ka jaka penlang hamaura. Tomantai ne phaish ke khubor ke bakhamania. Hakamir juga arpu khandai trek kalaleng kot 8,000 arpu saw. Kinong elam bat ki dukot ka VDP nong kasen kila kot hajir bantian bishari uwe urang ba ubala tip kerteng kumuba aibor lang walang ubala syakem nakakam le tu hakajinga kop kwai hasnong poksora. Kajing kot hajir kinong elam ka VDP ya ute urang ba kalong ba hadin ba ula syakem hakakam le tu hakinong penyat kwai ula kamba udai nakasnong nong kasen. Kumta nakaliang kasnong hadin ba kilalap ya kajing sapriang stat ki kubor haki rensan social media kila penlong ya kajing budin batlap ba utei urang ba umdei satia ubasyong basa hakasnong nong kasen. Kumta nakaliang jo uba el nong rum unong aibut ka VDP hakajing keren uloong ba kajing kot hajer ya uni urang ba kalong ba un pensyai bat un pan map nakajing pentho beria kajong u ya kani kasnong. Kum letu kwai ka te hak ai ke jaka ba phila kum letu ha ba kwai thong pak seorang la kan sen phila yumlen na kene tam tang sen te ai ke ba penlong pa te phi ban hap sha khot hang ne ha ka dor ba sang no ka sen ala kum yo kena nang kesen bat nak lem de na po nang kesen bat entah ngawan man kan map binong song nang kesen berkot ba akum kena bat map mang baklan te long ba ka jing lai khwai jong phi long bor khat ba don ki jaka khwai thong phi ju lai ne kle tang ta na le tang la benle kam tu tengam perjumlen te ha ka ba phile ya ta ka kam phile marwe ni ki ya don lang bunut ne ki ba ya le lang ta ka kam tu kia pun ngaruh show kan hati te phi tip o ei wa sedang nang kong ban ya lam lang phi phi ka ta ka kam rang ki ladangin yung ba umdei ka mut balada ka lana ka ne ka jing kam u kampat sha ka pate kampat tip umdon ba ngai dene ta ka daw ka long ngi bagin khodi u hang ne khani jen jen mi ta nang ba u plasai ya ka jing kam ko babakla ka u kum uno shosno jongi te lor bi minta kum ka VDP juga snong hi ngai simi ka rai bat mentai le lawan mangi bat le tu sha hiru bat lapang ma hiru ba umdei no sosno jongi hang ni le nang tina pok moliwai tika ke jing maham ka banga ka bangi ku snong hi ngi shem kalong ba ki bana bash no ba ki ngat kum ki ne ki kes kum ki ne ki jing le kum ki la ba ki le ki shakem hang no ka jing maham na snong jongi kalong ba umbit ba tin to reaction jongi le kum be hak no sosno man kum ka snong hi la dang lap nang ne shikman ba kum ni ki breu shim kabu ni ku snong yung la angin hap yai kat kum gi an jong snong leste klap an poi was ka an jong sarkar ka ba phila ban hap shin phi ya jing kli ye ga ban ja te dang leng jong ku snong ya tang kita jing pun shai ber jing ha Ka Umping Presbyterian Upper Primary School ka way naki school hathem ribhoy kalayo ban penhe ya ka yeng school ha ka bala ple pat ba ya ka school building ka paka bat kumjuru ban bu mau nong rem na banta ban shna bha ya ka madan ya lekai bala beitengka da ka company Indra Dhanush Gas Grid Limited IGGL kum ka bay lutksan hadin ba pipe gas bala pentre da ka te ka company ulayat leng ba ka te ka school. Ya kate ka yin school bapaka
lawan pli padba hakasngi live ho tarik ukalalengkon da uba Mirabon CM MLA kumukong san hakajinga dan lang uba MW Kendia General Manager Project IGGL ba HS Markhab Headmaster temen basan ke Teron President ka Managing Committee kinoyalam balang kinoyalam snong bat kiwe kiriurang ba Habakran hakani kajing yalang pli uba MW Kendia General Manager IGGL ulaong ba kate ka company kahap hapo ka Ministry of Petroleum and Natural Gas jong ka Sorkar Pedeng kabala ay bor ya kate ka company ban pentrei bat penya yaki gas pipeline hapo ka jela ulaong kajingya lenti jong upipe gas lengba kate ka school na kaliang ka company kum kajingya rap kalasiw de ka bay lutksan syaki bor penya school Menta kani ka school kala yo pat da ka ye school bathamai bat kiwe kijing don kam jongka. Uba Mirabon CM kumukong san ha ka jingkran. Ulapen pau ka jing ngok kemen halor ki kampen roy baken thop. Ya ka ye school building bat kumju ya ka madan ya lekai bala bay tengka da ka company IGGL kum ka bay lutksan hadin ba upipe gas ulayat lengba kani ka school. Ki asli sinong don pramar jan hang ni. Baringin scam. Bakal long gaji kelku long bada gaji yalam kejong bulai berkam tam kini kijing Arab ki balayo lemba daka Indra Dhanus limited kabala don gabenta na gabenta ban pembit pembiang bat kumju roye kene ka school batek ti kumadan ro ban ingin scam manang ni skmat kan long gaji kelku e philang baro publish bon Kalau kena kepor kum kata, ingin beli kena ke kamera kelas, ingin audio ni ribbon ban buruk kena. Roy ia kiba lala ban penulong po jong kanika snow kaban kong kalong ban pli ya kanika yig school ka bat mai ia ka sna kanika jaga ka itna na do kata kata ia ka bala beid ka lomba ka compensation ka bala yo ka school ka yo lomba ka jiya jong kanika gas pipeline lengba jong gede jaka bat kabar kalau na konta ban yo ro ban bu ya u mau tablet na konta itu Ramadan na konta jong gede school kalau sisa gejing kerku habangi perkat ye kini ki kamlong ka besuk na konta jong National Learning School ke Managing Committee bangin iyo yang jengerap ki hukum tinggi. Ladang pai ia kajing.com kajungi kum pinong song. Pinong song mo kejelame kali kajungi kum bakendai kum pra persen ngilong try ka kendo kadeka schedule lagi ko. Mengidon ya kan district council kalau gelong try ya kendo kita tangku bersih persen sistemnya kita bagi khot ki revenue lan kita gelong try serta ki project ki prepare kita apa jelas ini lah surau lah bende ki factory kita bende ki hospital kila bende ki wiki jengkam kam mentang idon ane ada jingwan jong pendeka gas pipeline apo ka jela ka dungi bat lengba ka jela ka dungi ya kepala penbit pembiang membadakan Sorkar Pedeng Ministry of Petroleum and Natural Gas ada jingin trilang bat kene Indra Dhanus Gas Grid Limited.
Haji por belajar ikan mau ya ka surok na nompo ona du na gohati itu ha celong pamyam ka surok ka belajar ha bendek menwan banyak pas kali beneyu na nompo celong ni saya kali lai kenta sistem NRL buat ke oil India. Ini ke company ka hak ke Ministry of Petroleum and Natural Gas ke besyong akredito jong ke sarkar Pedeng. Tegejing jirap jong ke sarkar Pedeng kumban 20% kejing lut berbentang ke project kawan no ke company of Arjar Khatra. Di sedang ini company duduk si Thau Terik Ogos Arja Khatra kebiadai badga hydrocarbon vision arko laiho kejing temu jong ke sarkar hado Arja laiho borok ke India kita banyok ke gas nomor hot is not hope bagai gas hayeng dari ki kali ki penyai ke gas bila pendan kam habarok state like no tang kini state habo north east jongi kunga asam pada katala kila pendan kam kumbala arpos nama swa kejingwan kanega Indra dan Gas Limited kemudian dirau yang di state bangsa sendu kali kawai dari state jongi ke Matia nangka ke Mizoram ke Sikkim nangka Nagaland Manipur buat ke Arunachal kajing community jong kenega company kenega alternative jong kenega company kekuat panpoi ikit gas siying diberiu Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 5 hakajingalam jong samla latay nam khar umnoit President samla Bikon Singh Nongrum General Secretary bat kinongkit kam jong kaneka zone kila say la kabut kabor ban le kam isin ay ya ki baduk basitom bat ki basyam lanon ti hakanika kenti da kajing start bat jing beten lenti ublay kinong penyat kila shna ka way ka yeng ya ka way ka long kami ka basyam lanot ka kong Meris Karmalki kabasyong basa hakadong Urmasi Ujo Smith. Laiti kani kayeng haka arpu praterik kalalengkot da Reverend Padar Sylvester Syndrome, Zonal Youth Director joka Zone 5. Hakani kasngi IT yakani kayeng lapen long da kamas pakut balapen menta da Reverend Padar Syndrome. Haka jingkran jong ulakar ku kerdo ya kam isin joki kon samla bar ulakan turu yaki banjai beteng shushu shaki wei ki badon kam kum kini ki jingle isin haki por bandangwan nami it insya long inong yo kanti itrai jong kene ke yang kesem betul ulang kot ke jeng registry jong kesem samla Catholic Zone 5 kono bangi jeti kene ke jeng nila pelong kecilang rengkat bikin kit kam jong kesem samla juga sun bangen le ke kedak ke bersa kenau ke bagi khun samla ki kwa benino banta tinggal ai ban serbe lembah keramba balang berdekat ke seperasau teli ki parish hadim kata kila je ke sau teli ki long yeng ngila let semarang keneng berkacang let jengim de bang sulit teli ngila ra ru katuk ni kejeng ai subah ya ke ye kesem dan let semarang keneng harus nambladap nang tu deng sawan hang neha urang sojo parish let kor nang ling let semakun raw nama kunran lalat sya parish jongsha ban let ban pet dahi dalade hadin bayo ka kerteng na kirang ba balang katikis jong gitu ki parish ke bade pet ya kene ki south li kilong yeng ndang lalat ngila ira lagi joki kemat rengkap dengan kit kam juga sun hadir ngila jet ya kene ki yeng hang ne po urung sojo bangin trai pergi kawan samlah markumta kila wat kelat keleti da kajing spun chungki ba kajing was nyang lam chuki lung kene kelung pa ke prek bedang kemon babha pan pentelunnya kena kam kecetmu bah ji sya kedai bangin penda probanai Desember rena mar bangi pun kam bangin dan to convention jong gasun ke bang sudah sya nak parish makunro ngikma ban pendap hadian kata presiden bat ngang lebu ikene kata ban kerhu ya kene ke yengsem bangsu kemen ru bahkan dek yang kesem ke balai ke bamanga ngadon hapok kan dek parish
badah pe kan sun pan sakhi kali ke de bagi semua kami juga sun 5 kila ji tu ka yang sem lak mentang ya ke bangla kerku pada IT haga khat nyu tarik jung Desember arba bulai badah benai berada pada live tarik jung Desember kesengrang ba jung paris jungi mbe jung sun jung kesengrang ba jung paris lakor ngila kerku ngila IT ya ke bai kelung yang long sem apa mau mutho bat mentapat kedai kene kaya kasem bagi kun semna jung sun ngin kerku ban IT ya kene kaya ngesem hai me baru puseu jungi iba long try pat kam try ya kene kaya ngesem bat hne ngi khodru kemudian lang ke media na don basko media na duak ndai bangin putre na ka ba bagi kun semna kile ndai ban pun ban pun snow balada mangi don ka ban sim bangi raplem ya ki para breu hakim lang salang ngila kabakol santam gadi kaman habang ipit mentapi dan lain teliki kencari ke bate ya kajal benriu cungi habang iya cerup seneng kewing yang kacing duk kacing sabit kacing duk kacing sabit bat bangno kacing sadi kacing duk kacing be kacing sadi kini kencari kita kat bangil let solution balai family school umla balai bangiduk balai memta bangiduk kacing duk nang kong kamdai kacing duk bangambon ya kaspak apa ubli wakar ku gerpang ya kan kejelai kan kericungi kacing duk kadai kan kacing mucu berkat si sin bangiduk kan kacing mucu berkat dengan teriak balai ingin sa nginduk nginom kiu nginom kumcu ban mentang ipit bro ya up ndem bro spak bro ngiduk hari kenal kembang kepada Teresa Bukut apa kali pedang kali shim ya kekusnam ke benengkong belayaka Nobel Peace Prize kong kumno kepertai kaduk namar baki beri kemudian yau play kepertai kaduk namar baki kemudian yau play habangin dan yau play ngiduk nadong sedong naduk kecebut cepakat naduk kecenglong bat mentah bangipet yang babon kiberi kebeduk balai ngeduk baru kun baru mensim kun amen kajing suka kena kayeng beri kita baru ke Basyum Makkah mendau Chris ula shim kajing langdo anak kemudian testi ula seng kayeng jung wa pedang jungi tingi doai menta ba try undrung kena kayeng bertemai ban kurku kedong yaka da kajing don jungu beri kita baru Basyum Madsaka tundon berbor bat piang ni tot meroi kajing jumpi yuwei pan unyai don ke cikmen jongpi ban kan phame phi ke subsi jongpi dak babur ke kai ban nuksa jongpi tuat kumnu penlong ke yang betmai jongpi nolot ke baro bajaka shungne jong jingi dak pen priang keleng ya ke jong ba jong try mentang sngap ya ke pulen ke tien jong play utrai ndringka bapi ke jong pulen ke gospel bakut kat ko Lukas Kenapa jam senang berkemud banlet berjesu lele aku banlet kam cikmat Henry kelapan bor hiu kiong dosa bangi namar kelakem yang ring berkesni keleno kunta ulalet run ringkat berki kabau dang syang ban berki ula shim yau pu ula kerku ula kedia belai berki kunta ula penpet kikmat jongki berkla itu yu upat ula jak nakmat jongki kilai om pramaki hatu kada no tungi kam cham darhen haba ulakran halenti balbatai hingi ya ka jentho ka gospel jong try lang bakan ka kti to pinjan ni lade chik chakri changme ki ban shong ban sa ka ying batmai ban ka bakar parre ka chikur ku changme menta ka sni tolong mame ka chakri jongki haba ki poi haba ki don halayeng lasem tolong me perlok jongki haba ki don chengan dalayeng ba tolong me nak pedang i jongki haba ki wan pa shalayeng haka sni bakado to pedang i jaki haka yang shangne jongme haka bang penkre nak bental jengi baro haka yang pa jongme haka ba me im sanshar junom la junom ko kpa asmi atuma ni krengkang jengi baro ma resi ni shoy break la besne wani
Menteri Rangba kejela Konrad K. Sangma ni kesngi ula pli pat ba ya kejaka penlang kabala shna pen itenat bha hamaura ya kabala tip kum kamaura multipurpose water reservoir. Ya kani kejaka penlang kabala aban penlong kum kejaka kring ya kinong wan kalashna haka jinglut kabala kot syaka iway point san pok lur tengka. Halor kani kejaka penlang lashna ru ya kajingking basna itenat bat ru kejaka ban shongling. Ma'am? Director? Come, MLA sir. Director? Come. Chalo. And where's the team who has done the work? Vanshan, come. You should come. Yeah, you should hold. At least you can see your face. The flower is covering your face. Yes. Okay, yeah, there you go. Yeah, look like that. There you go. Okay? Yes, sir. So 1, 2, and 3. Yay. Thank you. So this has been designed this way, sir, the dam, that you can see the other side, sir. We have spillways. Yes, in case it overflows. Yes, sir. And this has been designed along the balcony, so that they have no Ergon. Oh, the ergon. Oh, yes. Big hidden tourism. Big. Sir, so we can see that these birds. Yeah, that's swallows. Ah. It's called the Maura SMR. SMR. Small, yeah, small multipurpose. In fact, we intended was SMR, but it's no longer that. The chisel is here. After that, we'll have the full Chisel here on it. Tiny chisel. Professor Lakon Kama, way na kinong hikay ka school ba North Eastern Hill University Nehu, bad unong alam ka seng kinong hikay hagani ka school ba, balatip kung ka North Eastern Hill University Teachers Association Nehu ta, ulapan mi ipad ba, ya ka kerwo hakaba, ulapan pau ya ka jingsliang, ka mon, bat ka rai, ban ya kun haki election MP Lok Sabha ban 1, na Shillong Parliamentary Constituency. Hakani ka kerwo, uni unong hikay syem panpau, la un yeng kumukertong shimet, ni unrung dekot hakanu kanu kaseng san hima. Uloong ru, ba utrang ban kentiu irat ya kipad ba hakaroy kapa, nyau tili ki distrik, kita kilong, East but West Jante Hills, East, Southwest, East and West Khasi Hills, but Riboy district. Lakmi lenti ba undang clay shushu ya ki juban lak, hakisngi kitayo bat ki benai banwan. Meghalaya State Pollution Control Board rengkat ki bor penyaj Riboy District hakalai pau tarik kelalengkon kila let sesnong duba kiling ban penlong ya kajingalang pad ba environmental public hearing ban sengap ya kasur bat karai upad ba la an ailat ne em ya ka company Uranus Stone Product and Co ban pli ya kajaka teliat mau hagani kasnong. Nakaliang ka Uranus Stone Product and Co. Kalapan syai bat yai ban baka company kan but thik ya ki kendon an jaka sorkar jela ki an shnong yada ya kame mariang da ka bathong ya ki ding ha ki shnong ki thau bat ban ai kam ai jamru ya ki nong shong shnong. Nakaliang ka MSPB ba Riboy District Administration kila sngap bat pensyong nong rem ya ki jingkren jong ki nong yalam shnong kumju na ko all killing dorbar la mikmat da unitel marak. Hagane ka jingalang layo pediang hadu shispa sanpo prateli ki shithi na kiba bon balang ki bala penpau ban kershan ya kane ka company ban bu ya ki kor ki bor hagane ka jaka teliat mau. Ki bor penyat district lembar ka MSPB kinsa pia ya baro ki jing tho bat ka sur upat ba syaka sorkar jela ban shim ya ka rai ba khadu la an ai jing bidne em ya kane ka company Uranus Stone Product and Co. Hakane ka jingalang padba lawan bereshim benta da uba SM Engineer Meghalaya State Pollution Board kakong bala kentiu rani
Additional Deputy Commissioner, Uba Eric Kevin Rani, Extra Assistant Commissioner, Nalor Kirang Bashnong Kathain Killing, Kinong Kitkam ka all Killing Dorbar, Kinong Yalam Joka Nyotrep Youth Council Bat QA. Nakaliang Kinong Yalam ke HYC Riboy District Balami Khmat do Uba RC thank you. Kilapan pau bakim kershan ya kajing tmu ban wanra ya kajaka teliat mau hakathan killing. Introduction about the project. So मुझे बताया गया है मैक्सिमम पब्लिक को यहाँ हिंदी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो मैं आगे हिंदी में प्रोसीड करूँगा. सो जैसा कि सर ने अभी बताया, आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ये एक एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज है, जो माइनिंग लीज 2017 में गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा ग्रांट की गई थी. माइनिंग लीज ये चल रही थी, बट चूंकि कुछ नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक यहाँ पे रिन्यूअल एनवायरमेंटल क्लियरेंस का लेना जरूरी है. एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी दी गई थी, लेकिन दोबारा ली जा रही है, एंड उसका ये हिस्सा है पब्लिक हियरिंग. पब्लिक हियरिंग में आपके व्यूज हम ले रहे हैं. सो ये एक बोल्डर स्टोन माइनिंग का प्रोजेक्ट है. बोल्डर स्टोन यहाँ से निकाला जाता है. ये 4.96 हेक्टेयर की माइनिंग लीज है. 49,600 स्क्वायर मीटर इसका टोटल एरिया है. यहां पे जो माइनिंग है, सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग की जाती है, मतलब लेबर और मशीन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के फिर यहां पे माइनिंग की जाती है. जो माइनिंग है, ये माइनिंग स्कीम जो कि अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये एक अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम है, उसी के अकॉर्डिंग ये माइनिंग की जाएगी. यहां पे सबसे पहले जो 7.5 मीटर का एक सेफ्टी बैरियर माइनिंग लीज के चारों तरफ एक छोड़ा जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट का भी एक डेवलपमेंट होएगा. पेड़ लगाए जाएंगे एज पर दी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनकी निर्देश के अनुसार. जितना भी इस माइन से जो भी वेस्ट निकलेगा वो एक जगह पे रखा जाएगा. ऐसा नहीं है कि सब जगह फैला दिया गया है, वो एक कोने में वहां पे रखा जाएगा, जो कि एज पर द अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम. एक वाटर टैंकर भी, जैसे कि आपने एंट्री लेते वक्त देखा है कि पूरा वाटर स्प्रे कर रखा था, वैसे ही वाटर स्प्रे रेगुलर यहाँ पे किया जाएगा. जितने भी रास्ते हैं, जहां पे भी ट्रक चलेंगे, जहां मशीनें चलेंगी, कहीं भी ड्रिलिंग हो रही है, कहीं भी ब्लास्टिंग हो रही है, वहां पे. जब यहाँ पे माइनिंग टोटल फिनिश हो गई है, माइनिंग जब फिनिश हो गई है, उसके बाद में एक पिट बनेगा यहाँ पे. जब सारा मिनरल निकाल लिया गया है, तो उसको प्रपोजल दिया है कि यहाँ पे एक फिशरी बनाई जाएगी. फिशरी बनाई जाएगी जहां पे आसपास के लोग भी हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. मान लीजिए ऊपर की जो बेंचेज हैं, जहां से सारा पत्थर निकाल दिया गया है, तो मान लीजिए कोई मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को पूरा वहां पे स्प्रेड करके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे. 강군하는 증하대 사크르차사 콘그릭체 은어 사인콘족 내게명 야노 송원이 마멍 넥넥안이랑 동자와 맨나그만간 사인콘 만족 내게명 하이다 작사 사건이 마바겐스 몽오데 미명원에사 제고바 아간극 파보 안층대 강카레 칸 사인코 본족 안타나니 아이디고 본족 내게만 야나랑 나그래 아로앙아 아로 헤드맨 Secretary Kemekan Apsan Melie Kamko Kaya Aro Helarson Marak Bin Baksa Partnership Kagapa Kemekan Melie Nangreme ya Kamrangko Tsingat Susokota Ini kemen Tsingo Mameng Problem Dongja Aro Mameng Tsingni Jisakani Dongja Tengah sungguhkan support kaya yaku bisong Pak Angkit Mital continue kangna mana kata biya dao renewal kaganok ya hearing ni zamano ne time nanti tinanggen warangsan angne akanani pelakon metela. Hakajingya dan lang Menteri Pule Puthi rakam e sangma ka Menteri Kakwat Kakya kong Amprin Lingdo nong aibot ke Sorkar Jela ba Lakman Rumboy Shela MLA ba Balajit Kupar Sindram Sora MLA ba Gavin Meliam Menteri rang ba Konrad ke sangma ula play ya ka Sora Government College haka Laipo tarik ukala lengkot.
Haka jingkran play Ukonrat sangma uloong baka Megalia kan sakiu irat haka pule puthi kamtam haka science, engineering bat architecture baka nika sorkar kan penur longshen. Uloong baka sorkar jela kalalut arhajar klur tengka naga bentaban kentiu ya ka pule puthi. Ula banjur deka baong baka sorkar kala rai ban board iki kerdan pule bat ki kot kisla joka National Council for Education, Research and Training NCRET ban poi syaka thong ban yarengkat kerdan bat ki wei pat ki jela kari India. Nalor kata lengbakan National Education Policy arhajar arpau en banjur ki college ba ki deban play ka science bat commerce stream. Uloong baka sorkar kala penbha arhajar sanspa tili ki school luwa primary hakkel leng ka jela. Baru syikata ya ka sora college latip kum ka jaka hikai bala kershan da ka sorkar. Menta kanika college kala kela ka college jong ka sorkar uloong. Honorable Chief Minister Sri Conrad K. Samasa, who has consented to praise thanks and glory to God Almighty. On behalf of Sora Government College, I would like to express Dr. Kong Ji, Dr. Kong Lam, Kinong Penyat Shnong, Isadar, Hidarban, Paro, Pilayat institutions. Now, every students of the government college, be it Sora, Williamnagar, Tura, Bakmara, now we can say proudly, this is the government college. And I belongs to this government college today. Sir, thank you so much. And to which event you want to play, you should be ready with your dress and the jersey. Few, maybe months and a couple of years, you will see a science college, an engineering college, an architectural college, the law university, and medical colleges. All of these are in the pipeline as we speak. And hence higher technical education will get a boost like never before in the history of our state. And that's the kind of passion with which we work, because we believe in investing, as I said, in our resources, investing in our greatest resource, which is the youth of our state. Having said that, I also want to share with you that recently we had made a change in the textbooks. And a lot of people had concerns why we're changing textbooks. And you'll come to know that mostly the textbooks have been changed for subjects like mathematics and science, which are uniform throughout the world. So there is no real change in content. And therefore, and other subjects, of course, we are taking NCERT guidelines and the framework, and we're adapting it, as mentioned by our Education Minister. Yes, right. Principal also. 1, 2, 3. Thank you. Great. One comes inside. Yeah. Let's hold it together. 1, 2. Oh, I think the camera should be inside. Badak itu ki khubor ngila poish ka bakun tarhadu bangin de syambiang khublei shibun.